om thu sei jok tur kan ni don lom ni voi ni ka sei le lo thei lo chu til tam tak sei tur om kara hei hun hi kal duk dong mai hei petition committee chungchanga a member kan ni ve heta hian thil alung chiat tla tak mai athleng hi apoi ka ti ni som pakwa December kwaram ting mi pathum kan committee chuta chuan man mo takin submit turin session pong hang man lovin ti in member te jinga mi kan request chuta chuan puro ming liana kan member zom tak be siang kan ti chu tiang chuan chairman in a request dan mumal takin hetilaya secretariat tena anlo kai suai angin kha report ka submit kha ke kan niang ti hi ka law khop mai ke ni taila puro minga chan ang kha ka chang don ti na ni chu wangin voinia po hian khatilaya kan chairman pu chairman khati hun lai khan tunge press mi te ko ngai lo ko lu tunge kan ne na rong kala kain rol lo tia ar thana in rol le si tunge an hnuaya pu chairman nia ron tunge sir tir tu poi soi mi lo mai che om nem transfer wang tu kha assembly committee petition member petition committee member transfer ni lo re achung la ma transfer ni kha sir tir tu om nem visual nei mi lo transfer kha tu petition committee transfer chairman soi chung mo na yan thil kan soya minister concern ten soi fian thu ni chon an demand soi hun an chang thei a concern hun lo ai sui sin lo a du tu soi thei ma kha lai ngoi chu chen to thil ta ko ngoi cha lo ani ti kan soi thei zet oi ni eng van le that long lam tu han ani ma ngai ading ngai le lo ma ngai son lama pu speaker pu chairman private member minister soi ho lai ni minister te an lo in thona tunan lo demand kan soi huna an demand lo an tu to kan soi ya saran ding thin thon pu chairman ron ding nei po kha ron ding thin minister concern lam soi ka tum ya lo soi fia zu zel tam sa khan minister lam hi soi khen ka tum ya lo an ding reng pu chairman ole an ding reng lo he thili chu speaker in inquiry ti sela tunge press bi kawa tunge aruka ein rol ngai lo official ne na thu lo bel tir tura sin tu ha kan se vek to speak kan ne na point soi fia vek to enga tinge thu dik tok lo alai soi fia zut enga tinge in noya press bi te ne na in thu rola thila lo ti ngai lo pathum ma tia he thili apoi thui lo tu ga ni chu wang chon chan po chu lo speaker he inquiry ko sela call record on vekang kan official te po anin puang vek to lom tunge lo ko tunge number lo sil tir kai ni la men ole chairman ni vela ole sei tu au ko kan ngoi chang chang le puzira soi zoi no ben cha turanga yang kanina nge rong kala kha press pa kha ka kawan ni lo tia a kabula nge arin puang le si pu chairman puzira hian soi ka tu le soi vele se ni mai ta thu soi la ya lo a thu to soi lo nei le do na thu di kho lo hi chui soi lo wa thu di to lo hi chui soi to lo wa mu thoro cham se ka thu rei to thu di to lo che lo soi to su se pu chairman kan minister he zom khop ma ngoi rei ngara anh sum thei khop maya kan sai chok le thrin sia apoi ani hei hi chu kan in sum tlan po tha chu wang chen in sum tlang pu chairman ole petition member kanina angin kasoya minister concern le department lam kha kasoi mi lo tuna hian khami khan kan request angin kan member pakhat kha kan wati tira ta chuan anin tlom ngain alo ti hetilaya kan secretariat te kai suana in voini hang kan soidu kan dem nge ni kan request le kan soidu zo ka chu kan chairman hian ngatinge a member pui committee apo member pui hetianga issue alo oma athawang hauna po voi khat ma achak chuak lo hi apoi kati heti ni zel chuan assembly committee a hian member nia thut ve po hi avain thla hun om du mai om em ti hi ka ngai tu ani chu wang chuan he thil hi chu wang ron sei lang chu kan yang po ni sela hunakala atam tak sei tu te chu om he ka ziak du maya
a dai ngang lo ni e pu chairman ka lo me ole